Twongeye kandi kubasuhuza abakunzi bacu, uyu munsi ni tariki 5 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'2025, tugiye kubagezaho amakuru y'umutekano avugwa mu burasirazuba bwa Congo. Imirwano ikaze yabereye ejo mu gace ka Mikenke, aho ni mu burasirazuba bw'akarere ka Minembwe. None kandi andi masasu menshi yumvikanye kuri Rwerera ejo mu masaha ya saa kenda. Mu mujyi wa Uvira hakomeje kuvugwa umutekano mukeya. Bana na Master TV1. Umunyamakuru muri kumwe uyu munsi wa none ni Master Fred. Kora subscribe kugira ngo uzobashe kubona ibiganiro byacu uko tubishizeho. Aha rejo tariki 4 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'2025, mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe habyukiye ibitero bikaze. Ibi bitero bikaba byaragabwe n'ingabo z'u Burundi kubw'ubufatanye na FARDC hamwe n'abazalendo bari baturutse mu bice za Pwenzero, ibindi biturutse aho bita za Gipopo. Ibi bitero byaje bikurikiye ibindi bitero byari biheruka ku itariki 2 byabereye n'ubundi kandi mu gace ka Mikenke aho bita Birarombiri. Ibi bitero bikaba byaratangiye amasaha ya mu gitondo kugeza ubwo byaje kugeza amasaha ya saa 5 biza guhagarara. Kuko tubikesha abaturage batuye muri aka gace bavuze ko umwanzi yahaboneye ishano. Abarundi FARDC Mayimayi bahaboneye ishano. Bari bazanye n'iyonka bazi ko uyu munsi wa none bigarurira Mikenke. Gusa ngo bakihagera begereje Mikenke ngo bahahuriye n'imirwano itoroshe kuko bagiye bagwa mu mitego y'abasore batwirwaneho bakorera muri kano gace ka Mikenke. Intambara ntiyatinze cyane, n'ubundi baje kumenwaho urufaya rw'amasasu rw'imbunda batari bamenyereye muri kariya gace ka Mikenke. Ibi ngo bikaba byatumye abarundi hamwe na FARDC ndetse na Mayimayi ngo bahunga badahindukira, dore ko bari bamaze iminsi basatiriye Mikenke bayigabamo ibitero biremereye cyane. Ariko nk'uko tubikesha abaturage batuye muri aka gace, wari wateye irembo rya Birarombiri n'uwo bita Gakobanya. Uyu nguyu n'ubundi akaba ari wo uhora uhungabanya umutekano aciye za Mukoko agatera za Karongi ndetse na za Rubemba. Uyu Gakobanya n'ubundi kandi azwi nk'umujenesi wasenye ico hagati cyo hakurya ya za Rwerera, aho ni za Mikarati, za Gitasha, za Kamombo n'ahandi henshi. Gusa kuri uno munsi wa none ubundi arifuza gusenya Mikenke ariko ntibyamuhiriye. Yasanze abasore batwirwaneho na M23 bakorera muri kara gace bari maso babasha kumurasa ahababaza arahunga. Kuko tubikesha abaturage batuye muri aka gace bavuga ko bahunganye inkomeri nyinshi cyane ndetse basiga bataye za mayiti zimwe ku misozi. Andi makuru n'ubundi avugwa muri kano gace ka Minembwe nuko mu burengerazuba aho bita za Gihuha naho hakomeje kugenda hagaragara abajenesi, ariko ntibigeze bapima kurasa nkuko bazi ko twirwaneho iri muri arembo iri maso. Andi makuru n'ubundi akurikira nari za Rugezi nyuma y'ibitero FARDC n'abasirikare b'abarundi bagabye kuri twirwaneho. Iyi FARDC ikaba yarashinze hedikota yayikomeye aho bita kuri Babengwa. Aha akaba ari munsi ya za Gitumba ukomeza uja za Gitongo. Mwindi hedikota n'ubundi ya n'abasirikare ba FARDC ku bufatanye n'abasirikare b'u Burundi ngo bakaba barayishinze aho bita Igasakwa. Aho n'ubundi naho ni mu Rurenge. Mwindi hedikota nini cyane nayo ikaba iri aho bita hakurya ya Kizura, bakaba ariho nabo bayishinze mu nzira uja Imirimba, aho ni Gasiro. Gusa reka tubibutse ko nubwo bimeze gutyo, abasirikare cyangwa se ingabo zatwirwaneho ziri maso ntabwo zemerera ko umwanzi abinjirana muri Minembwe. Andi makuru tumaze kumenya nuko Minembwe kuri none ishobora kuba ikikijwe n'abasirikare bagera 30,000 abasirikare b'u Burundi basanga FARDC muri kara gace hamwe n'insoresore z'abazalendo ariyo Mayimayi. Andi makuru n'ubundi dufite nuko abo bose ngo barekereje kuba bakwigarurira Minembwe, ariko reka twibutse abadukurikiye ko bamaze imyaka 8 babigerageza ariko bahora bayirangiza bananiwe kuyikandagiramo. Andi makuru n'ubundi avugwa muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Uvira hakomeje kumvikana umutekano muke nyuma y'ubwo abazalendo banze gukorana na Gasita, dore ko Mayimayi yafashe iya mbere mu gutsemba kurimbura
abatutsi batuye mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma yabwo leta ya Kongo ikaza kubunga umukono bakaba umuntu umwe, ariko kuri none abasirikare cyangwa se abazalendo bari mu mujyi wa Uvira banze gukorana na Generale Gasita. Andi makuru dukesha ibinyamakuru byinshi bikorera muri Uvira bivuga ko umukuru w'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo hamwe na generale wundi bashobora kuba baraye mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi tariki 5 bakaba bafite kubonana n'abaturage ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukana kubwo gushaka guhosha amakimbirane ari muri uno mujyi wa Uvira. Nshuti bakunzi ba Master TV 1 tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe muri uno mwanya w'amakuru. Nimba uri mushaka turagusaba ko wakora subscribe. Mwari kumwe na Master Fred, mugire umunsi mwiza.